I rađene su puno istraživanja, recimo 50-60 godina. Najveći umjetnici toga doba arhitekte koje su bile najuspješnije na svijetu su u stvari bili jako neurotične osobe. Kad su ih istraživali, vidjelo se da su u stvari trpili nasilje kad su bili mali. Jedan je bio debeo pa su mu se sprdali u školi, jednog je majka maltretirala, jednog je otac i majka su ga ostavili. Mi kažemo to je ono kao da si trauma proof, kao da možeš da prebrodiš neku traumu. Mislim da mi u ovom modernom svijetu pokušavamo da prezaštitimo sebe tako da se držimo tih floskula. Treba stalno što sebe da njegujemo, samo sebe izlažemo nekim pozitivnim iskustvima. Ja mislim da su ta negativna iskustva koja su vam prirodno data, koja priroda sama po sebi ima neku volatilnost i nepredvidivost, esencijalno važno da biste vi u stvari se razvili i da ta ljubav onda dolazi iskonski iz onoga što vi uspijete da savladate kao neku prepreku u životu, a ne da sebi vještački stvarate neke mantre ili da pričate sebi kako ste nešto strašni, kako ste dobri i onda posle toga prva prepreka na koju ne iđete, vi se polomite potpuno da se zatvorite u sobu jedno mjesec dana. To nije snaga. To nije ni ljubav prema sebi, nije ni snaga. Upravo to radimo sebi, onda to naravno kad imamo djecu pokušavamo to da radimo i svojoj djeci, pa i prezaštićujemo i tako dalje.